Najčešće povrede mekih tkiva koje srećemo u fizijatrijskoj ordinaciji su kontuzije ili udarci, distenzije i stegnuća mišića i tetiva i parcijalne, odnosno delimične rupture mišića i tetiva. Ove povrede najčešće se javljaju pri sportskim aktivnostima, bilo da su u pitanju aktivni sportisti ili rekreativci, i to kod košarke, odbojke, tenisa i drugih sportova, ali vrlo često se mogu javiti i u nesportskim aktivnostima, dakle u svakodnevnom životu, prilikom silaska iz autobusa, silaska niz stepenice i slično. Pacijent se najviše žali na bol koji je nastao iznenada u toku neke aktivnosti, praktično ga prekida u toj aktivnosti i otežanog hodanja. Prilikom pregleda kliničkog najčešće se pacijent uputi na dodatno snimanje i to ultrazvučnim pregledom mekih tkiva. Na taj način možemo da utvrdimo da li i u kojoj meri postoji prekid kontinuiteta mišića ili tetive, da li postoji prisustvo krvi, odnosno hematoma u tkivu. Posle toga se odluči koje će vrste terapije da ide. Ukoliko nema potrebe za hiruškim lečenjem, pristupa se konzervativnoj terapiji. U tom smislu se savjetuje prekid sportske aktivnosti, bandaža, odnosno fiksiranje tog oštećene regije, najčešće elastičnim zavojem, i početak fizikalne terapije. Ono što pacijent može da radi u kućnim uslovima, to je primjena krioterapije ili kriomasaže, a ukoliko se u fizijatrijskoj ordinaciji sprovodi, onda se to sprovodi fizikalnim procedurama, dakle već pomenutim niskofrekventno magnetno polje, elektroprocedure, u početku TENS, diadinamik, potom i elektroforeza određenih lekova, interferentne struje, a zatim i ultrazvučna terapija. Možemo da kažemo da mišići koji su najčešće povređeni rupturom su u potkolenici musculus gastrocnemius, zatim ahilova tetiva, u predelu nadkolenice, to je mišić quadriceps ili biceps femoris, a u predelu nadlakatne kosti biceps ili triceps brachi. Fizikalna terapija se sprovodi u trajanju od 10 dana, potom se radi kontrolni ultrazvučni pregled mekih tkiva, dakle mišića ili tetiva, potom se najčešće nastavi još 10 dana i zatim se savjetuje dozirana kineziterapija, dakle vežbe koje se postepeno uvode za jačanje mišića koji je bio oštećen. Najbitnija prevencija novih ruptura je dobro zagrevanje pacijenta pre fizičke aktivnosti, bilo aktivne ili rekreativne, dakle dobro zagrevanje mišića, zglobova, tetiva, a naročito su bitne vežbe i stezanje.